بدن دیار بکره و نوچگیان ما و الپیشبری ما به ناب الهی که از باور دکم و دست به بکر پشتی به کم بصحبت دست به بکن كاني محيا مذمو يصطفى كاني شفيع فار وفايا كاني محيا مذ مصطفى كاني شفيع فار وفايا كاني محمد مصطفى صدق صفا كان محمد مصطفى كان شفيع فر وفا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا شاه لطيف كان بشنوك شبه أليف مسكن ذنب روضة شريف كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى مسكن ذنب روضة شريف كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى شاه عسل كان ناسخ خاج وسنم كفل أدبي والعلم كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا تاج سراسر دفترا في خنبرا رشورنا يا هردنا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى رشورنا يا هردنا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى بله دیار بکری مرحبا جوارا روزک خوش دیار بکری ام ایرو روزک گلک تایبت دجین روزک بهاری و دیار بکری ملاین دیار بکری کره که نامین آوازین الهی ساز کرنه و مجی سترانا اول الهی اول جوانا گوهتار کر بله کک بلال مفتی دیار بکری تمام از دخوازم تشتکی بری صحبت از دخوازم تشتکی بپرسن ساز کرنا ویا چوابو به مانجی چه بو خباتک چوابو امی سر ویا که کسر را خبر بدن که کسری و کومک و ها سازکر کوروی که و ها سازکر براستی بازار پیغمبر دیار بکری هر سربیا چه بیشن چند زمانه امنا الهیات بیشن ev qebata çava çebu. Bele. Diyarbakır'da elhamdülillah ye bangi ve xoş hebin. Ye ku qiraati ve xoş, ye ku dengi ve ambije zasbahi. Me afqas melehne me kum kirin, me grubik dar hev.
بجا اف گروبا ما خصائص سوی اف کو پنج زمانه ده الهیات دبجن قصیده دبجن ترکی کردی و عربی و زازکی و فارسی شخوا aslında kasiden hasaten aynı zamanda hasayıs medrese ayıcı yani ev musiki medrese de cehebi böyle tabi afkas ne organize bi bicem elhamdülillah pe sazın mudarınca me gene organize makam ki diye ama cama ku eve em dexazin çoğu ku mesela zamanı musikiye zamanı muhabbetiye u ye hacikene haskenere medve zamanı musiki ile em muhabbet u khoşi em bexnaf toplama xada ama cama ya avliya ya dedu mesela hu Diyarbakır'da işte Ulu Cami haya o camiye Hazreti Süleyman haya türbe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hene ye el-eyli مدوی کو به وی واسطه موسیقیه ام وادارا بدین ناس کردن کو که توریسم دیاربکر جی زیاده بی یک دیجی مثلا دیرکو مده عالم زف الحمدلله باش برینه یه مازن مثلا کو یه وی سید احمد جزری و احمد خانی من دخازین اوا هنی شهر گوتنه و قصیده گوتنه بلا اف شهر هنی جش ازمانو بلا درواز ببین نسی دیجی بلا هر کس با استفاده بکی هر کس بلا محبت خبر بده هر کس بلا عشق الهی خبر بده صفی قاسم اف اودی هنی چیکر اما جه که ما دیجی اوا فعاليات ما ديني هنا مثلا وعظ ونصيحات هنا ام بيجي مثلا ميراج قانديلي هيا وشيفين ولي مبارك هنا قطو دوم هفتاسي هيا مثلا ام دخازي بي في واسطه يجي ام خدمت بكي ديني خوارا وشو فعاليات مثلا ان شاء الله شوكم معلومه 14 نيسان حتى 20 نيسان نووي مشهور قطو دوم هفتاسي هيا بجا في programı da inşallah dise görünme. Ama hangi خداسی قصیده خوش بیجین الهی خوش بیجین و azman مختلف ده. بجا inşallah هم دبجا قیمت تشی خیر کیه و inşallah پیشبرتی هم دبجا قیمت inşallah بچی واسطه هواجی و destek havada inşallah. Vakti ve seri da dest pekir zor ne bu fikreki ve fikri kharib em bejin ne nas ne attitin melaya çıgo vakti ku peşkeşker yani ev fikra çava pekar. التشتا راستين هو مسافك يا مدرسة وأنجيا دين وموسيقى ده هي أصلا ده لبلا أب أنايشة هن نكو مثلا الدين أو ديكرن أب أنايشة هن نوف مدرسة بخده هي نوف عالم مده هي لبلا تابع أو موسيقى كو مادام كي واسطة يا أو موسيقى مثلا إنسان نزيج معنويات ديكي نزيج خدت على ديكي إن شاء الله وإذا أم بيجي استقنتونن بيجي بيها هن واسطة دبيني بله لبالي مثلا بلكي هن انسان قد بي والله ابناء عيشي ملايا انزلتش لبالي والحاصل نهايه ام هاتنا سويه الحمد لله هكذا قبول كي هكذا بيجا استفاده في دبيني فايده في دبيني نهو الحمد لله تاوديتون هكذا باش دبيني يعني مثلا بله براستی جی لدیار بکری کورو یک وا هاتیه ساز کردن و پرانی جی ام بیجن قصیدین ملاین ما فقین ما عالم ما وک احمد خانی وک فقیه ایران کو دمک بریا ویا معانی گفتاری کرنا هم بینن قصیده یک دینشی گفتاری بکن یا احمد خانی بکن محمد مصطفی و پشتی قصیده اخو ام دیسا محمد الچرا ام بینن سر مجاری صحبت اخو بدومینن
بله کک بیلال نها اف بله، ام به قصیده گفتاری دکن نها دنگه براستی- ته تگلو کک بیلال از نات دست خوازن تشتکی بجم نها مفتی دیار بکره بله گو بله مفتی دیار بکره گو هند بجن اف نیشه ملایانه لبل از باور دکم او کسین کونها اف قصیده و اف لاوش اف دنگ زلال گهداری کرن ویش بر و گوتنا خفدی بکن باور بکت تو به 15 دقیقه لبه ام بو برنادن دو قصیده دو لاوشین دجی ام جواد خوازن هری داویجی کانی محمد مصطفی دیسا از دخوازم دیسا بجن و دیسا صحبت خو دوام بگه لبل ام و برنادن بله امیجی جبو و داویه دا وقتی کم برنامه گرتم دیسا کانی محمد مصطفی جبو و حوالا رجا بکن ام نخواجی محمد دخوازن کوردیناتور و گروبه که محمد الچی را خبر بدن سر خباتی وان ور شوندا که محمد و ev koma sazkerunji vek koordinatörü veya hani çibejin yani xebatên vir şunda xebatên veya albümü o embejin heftaya piroz da kutlu doğum xebatên ve çava bidin ser veya hani çibejin. Spas dikim. İnşallah de 4 Nisan'da da destpêkirina heftaya pîroz el Diyarbekir çebibe. Serokê Diyanetê Mehmet Gürmez inşallah evre Diyarbekir destpêkirina heftaya pîroz 4 Nisan'da el Diyarbekir. Aynı 15 Nisan'da jî stadyuma Diyarbekir'e mebin, 15 Nisan'da jî stadyuma Batmanê. Aynı disa Serokê Diyanetê Mehmet Gürmez hem li vir li Diyarbekir stadyuma Diyarbekir hem stadyuma Batmanê heftaya pîroz dest pê bike bi îzna Xwedê em ê jî hem li Diyarbekir hem li Batmanê em ê pê rabin û em li wê inşallah dîsa îlahiyê xwe bi 5 zimana bi îzna Xwedê em ê hazır bikin inşallah. Beli. Xebatê albümü ser veya ondikarin tiştek bejin tiştek usa heye xebatek ve çava bibe. İnşallah etkarım vê jî ji temaşevanê xwe ê jara bêjim niha em 5 zimana niyetem niha em 5 zimana em îlahiyê xwe dibêjin bi îzna Xwedê ku were dema albümê dilê me heye em bixin 7 ziman ku ji bo 7 zimana bi îzna Xwedê piştê heftaya pîroz em ê şoxlê xwe ji bo albümê em ê dest pê bikin inşallah. Beli. Beli. Beli em jwara gelek spas dikin. Sabın niha em dikazin dîsa be ilahiye ke xwe devam bikin Mehmet. Beli. مفخر عالم محمد أنشأ
em sohbeta xwe didomînin em niha jî dixwazin bi melayekî me ra xeber din ser vêya dengxweş em dibêjin bi rastî jî we gelek xweşik got koreyeke gelek speyî bûye. Kekê Mehmet Şah hûnê çi bêjin li Diyarbekirê bajarê pêxembera bajarê sihabiya koroyeke wiha vî avayî çêbû hûn hestê xwe çawa bînin zimanî? Yani gelê me bira bi me bawar be bira daîm paş me be bi îzna xwe da evî bajarê di îklima manewî de mekanê sahabiya mekanê pêxembera lazim e ev koma me jîkî winî re ev koma me lazim e evê koma me bi îzna xwedê çawa ku ana bihar e ji Diyarbekir re jî bû biharek evê tavekî pir xweşî rehmanî li ser Diyarbekir û Tirkiye bigere bi îzna xwedê. Belê ev kostümê we eva kostümê em bêjin dervêşanin yê berê medresede datin bikaranîn hûn ser vê çi bêjin? Evan kostümê me aslê dervêşayê ji musîqiya me re jî tam lê tê lê xweş hat û rengê wî jî rengê seyîdayê ji bona vî qasî hîn xweş me dî me viya xwe amade kir. Belê em cardin ji we hemûyan re dibêjin dengxweş koreyeke gelek baş bû. Belê Mihemed li Diyarbekirê bi rastî jî Müftûtiya Diyarbekirê xebateke gelek speyî pêkaniye gelek baş pêkaniye vir şûn de jê ev xebata wê dewam bibe belkî wê bê asta em bêjin albûmekê û hefteya pîroz de jî wê bînin Diyarbekirê bicoşînin herî da wê bêriya ku em bernameyê bikedînin em dixwazin dîsa bi qasîda mamosteyê Nemir Şeyx Ahmedê Xwanî Kanê Muhammed Mustafa wa daviya bername xwe li Diyarbekirê bînin ku em dikarin bêjin ku îro bi rastî jî bernameyeke gelek baş pêşkeş kirin û bi rastî jî ruhê Diyarbekirê rastekîn îro di bername me da nîşan